Assalomu alaykum yuqori obunachilar. Navbatdagi videolarimiz Xiyoli G'ayub fermer ko'chada arzon narxda 2 qavatli halojani sotib chiqdi. 700 million so'm variantam bor obunachilar. 2 xonali kvartira bo'lsa, Botmon bozori shahardanmi, tumanmi, Rossiyada farq yo'q ekan. Joyimiz 13,5-16,5 metr. Yana qo'shimcha yonboshida haddan bor. Garaj quraman desangiz, o'zingiz kimga shaxsiy nom quramizda hadda bor. Üzerindeki caya değişir. Cayımız çırayla müstəhkəmət kurulgan, yaşaş üçün kurulgan. Ellerinde kazirokla, olas hem yeri rüşotça, hatta ikinci kavatam rüşotça var obunaçalarımız. 13 armadun belent zorat kurulgan. Mülki yiyesi heyrim sebeplere satacak. Mesela Bryant Jet'ten obzor etsəkindir obunaçalar. Yine cayımız aynaları görüşlər mümkün. Yan baş kısımlarından yine əhəmiyyət verib. Biner köçetli ekilgen meyveler, acayip güllere, bu tamamen sene yüzünü. Bu tamamen rüşvet cevabına bağlıdır. Bu hududunda gazdan, sivetten, sudan, mamluk, internet armalardan bahbülengen. Mülki geçenin nomerlerini ekranda yazıkan bir ona balansı. Bir yerimizde yüzünü marşrut kesip varken şu dik nömrəli cayların yana gələdək. Heç qanday mamlas üzü 25 metr şöyle düşəstək alacaq. Bismillahirrahmanirrahim. Aldırasək burçat gəbə yine naveslərimiz. En yakada adam üzerine tartalım olması da birimizine çırayla edip yine parket variant edip polka kılgan eken yine 10'da çəpdə xanalarımız görüşürəm ki indi feşiklər onundan bolsun da ondaki xananı gözetip üstsək. Bu xanamız mehmanxanamız. Mehmanxanamızdan çırayla aboyla tələngen. Ayak tillərimizdən yağaçdan şlifovka boğan, kansanaylarımızdan mı dekorativ netib, patologların gipsakonuna nakışla bilən zötülgen eken. İş qılıb mülki gəsi həm müvərzin üzü nöldən remont qılınan. Pərdələr xattaki işlərindən pərdələr var. İndi bəz bilən şəhər kısmı verilən dəmir kat yolumuz hər daim gedik. Krasiyle vurulgan eken. Rak aynağımız. Dalanınsam genç düşən hər tərəfləmə geride çıxdı bu olaraq. Bir spanyamız yine. Spanya komplekt bu bir şkafımız, turizmamız, turizollar diyorlara çırayla atıb hasırdan eken. Profildən istizimlər sıkkına burada. İndi Zaynine müstəhkəmlikini görüşlərməkini fadollarından çıraylayatı kuyruğun olacaq. İndi ondaki yine xanamız var eken beydə. Bu xanamız Spanya eken mi xalasansa zal özüm hər kimin xaxış istəki. Bir yerine oynası bax tamına kalan eken olacaq. Bağım o boy profildən istizimləri qoyulur. Patologlar fonda kandilləri bu. Çap kısmımız bir hazır günde aşxana oldu vəzifəsini becərdik. Aşxanası bizi qlavnesini yayıtanda bir de koşum kendi şöyle avukatlar üçün götürülən benimlə dekorasiyadır. Radiatorlar beklenip çıraylatıb yavaşdan düzgən. Trizollar LG firma trizollara devolamsa koyulgan eken. Bir de 2 kameralı xaladilnikimiz. Kuxunyalarımız boyuna kaymaksit. Petrolkasa qara. Fartıqlarla kafeyle vurulub ötüyen gaz plitemiz, viteçkemiz. Birəməz ikisi var eken viteçkemiz. Bu nisbətində 2 səm qaladı. 2 gaz pliti eken 4 gözlü var eken, nərgisi 5 gözlü gaz pliti. Birini oynası pajını xod tərəfə qaranı eken. Kollar cayımız feyzi cay eken. Birindən yağaçdan sırayla edib ötülgen. İndi nəri xanamızda bezətilirsək bu vaxtamına çık gedədon üzerine həddi alistollarımızdan var eken bir de maşallah salıverlərimiz yine unitazımız duş ayeti zötülgen eken plastik bile zötülüb dolmacalar. Ventilasyon caylarını şəhət tutdu. Rak aynamız bu. Profildən yine işsizimləri bu. Zay iskına. Fakat yaşaş gerek. Toplu pol eken birimiz aytıb ötəlişin üçün. Toplu indi bax tamanını əhəmiyyəti versək yine bax tamanı ne tamamını bir yana geçsə çıxsa var. Pajani xotu. Pajani xotdan abonatına bu tamanla yine koşunca faydalansam olar eken. Bu xanamız tuvalet eken. Bu tamandan geçsə çıxsa burada axı ban tərəf, doğru mu?
Bajani xot taraf ekan. Narigi tomoni o'zini ko'mishi bilan o'rtasida 3 metrdan ziyod bajani xoti bor ekan. Yana bog' tomoni, bog' tomonlar hammasi oynalarni rishotka qo'yilgan ekan bu narsalar. Navesimiz ham bor. Ko'rishamiz. Endi ikkinchi qavatlarimizni e'tiboringizga havola qilsak. İkinci qavatda şöyle lesisam doğru dalanda. Şöyle bak. Ağan adam indi özünü qayta öz savoladı bunu. Plashatkasi keng tushgan. Bunu ikinci qavatımızdan 4 xonadan iborat ekan. Tayyor, hozir shaharning ichida buning joylar qimmat. Benim dekorativlar o'tilgan ekan. Fotoğraflarımız da buni chiroyli yog'ochdan o'tilgan niyavishnet. Bir xonamiz bor. Mana masalan. Bu endi farzandlarning xonasi ekan bu. Shkafi bor edi. Turmasi bor ekan. Ha, перегородкасын olib tashlasa 10 metr zal bo'ladi ekan. Bu endi spalni. Yana bir xonasi, endi og'an odam o'zini xohish istagi odam o'sha karavotlar qo'yib o'tirgan ekan. Tak, endi bu xonamiz. Yana bir xonamiz yana. Bu ikkisi bir xil variantda o'tilgan ekan. Endi oxirgi xonamiz. Shunda общий 8 xona sanadik. Mana bunasalar. Bendan fotoğraflarımızı yavishni o'tilgan ekan. Görüşürüz mümkün. Maçlar şunda joyimiz lokatsiyani ham bir e'tiborlarni aytib o'tsak, G'oyib fermer ko'cha Damozimdan maktabidan bog'chasidan hech qanday muammo. Joyimiz umumiy kvadrati 220 metr kvadrat, 2 qavatdan tashkil topgan, 13,5-16,5 metr kvadrat. 2 xonali kvartirani barter bo'lsa barter qiladi. Mulk egasi bilan bemalol o'zingiz savdo qilaverasiz. Ekranlarda har doimgidek nomerni yozib qo'yamiz, hozir ham aytib o'tamiz. 99'lik 730 37 76 bilan bog'lanasiz. Esa sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Joyingizni tezroq sotaman desa, bemalol bog'lansa, qo'ldan kelsa obzor qilib, ijtimoiy tarmoqlar qo'yib sotib bersa yordam qilasiz. Har doimgidek Xorazm uy bor desangiz, Instagram, Telegram, YouTube kanali chiqadi. Sog'likda, omonatda görüşünce sog' bo'linglar.